Onjumuligire bono chiragire Chinsa isato chiabono botukenga kinego kwaligania SMS ya mangana mayanya rwo kumanyigati yare twabire to kwaligania kurase mambi yarenge ntambe kwa Chinsa chigono chiabono maragoba imeya East Africa ya mucho monjumuligire ya egataganta ko kumanyia bunabali kweto yare bakoya sangiria kurwa chinkongo chonsi imene siko yorgongo rwo gusina mange abereka okorekana yo siri bwango chikugo sansamuranira ase maragoba yabono orito kubwatira nere gotira somuno bwimanyiriyo igakoroka Joshua Auta alitanganike gima tunyara mangana yo asenchera yoko ya chuta tuanya wakorobo chori nobo chori kire bako korwa no mochema ni okorange yobo chori Badiaba kwero kabarai ba Kisii Contractors Association nechin kondin tuntura korabo chori yotevire Kennedy Nyakundi Mariera We will not accept. Mwalimu otoka se nyomba y'omunyagetari gaitire nago kwa Imeya Nyamira nigo mwerio ya aini wali tukulia rero chinsemo cy'umurare ekerenyo Ibere abananchi muri bakoregas natoba tebeti kabeno gosemere go ikengikiranie chira na abariere totebira umubungo bonchari Charles Onjoke Sayamo nayanda mange saranse kenkumanya senchira yobo ikiranu ritirane nkoroko Vincent Onyancha igotoko cha kamesa ya mangana majesa tochi abono botoko kurase county ya Nyamira omwalimu gosomoro kya Ezekiel Getangwa yubono bete kago siru mabwa ya senjere chobo tutukano asomobero yotogeta senyombe ye moyo munyagetari ase county ya Nyamira igo mwalimu yo abagako ni gwali tukulia rero chinsemo cyumurare gotoka imeyekerenyo ebunge ya North Mogrango ase county ya Nyamira gatia watanyamo na habara ibekira na senseme yunigo bagikirega kare kya sawono bagane serikali kwanda kinga kolero botuki bwemeno bwabwango erikonyara komanyana cyumubiro umwarimu yotogota senyombe ye moyo munyagetari asenseme yumulikito kurase county ya Nyamira jabuma ange na roboti rwa senchira yobwime Nigo yaba ebirero ebinene asamatanga y'omworokia omonene w'esukuru ya Getengereri Ezekiel Nkere Gitangwa asense moyo murare ebunge ya North Mugirango uyu kagire gotoka gaitire etariki eye moyo mwakoyo ense moye gesieri ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira enkaya yenjorokia obororo omonene asogo itokoyo mwabo asentera yobo tutukanu asibateba ogosira kwaye nigo gwatigire libagari nene etena masabo ento kyagete chocho na gatoka na masabo abasomba banyasai mwasaba igingo korangeri na gradisione yasai na ramo na nditautika mbai chanera enchera obotuki bwabete bogokorwa n'abanyanyimbo ekero abete gagusira ni commissioner Fila tuliandikwa huko Nyamira kulipoti mi polisi mwenyewe tukiwa na bibi ya ndugu yangu mkubwa sio vyema ati 24 hours ichafika hiyo kitu sifuatilia hata mkiripoti wapi lazima ifike 24 hours na sisi wenyewe tulitoa mbele tukasema huyu ni principal ya shule huyu ni ndugu yetu mkubwa kama ni mtoto mdogo wa shule tutasema ameona baba na mama ametoka ameenda kutembea lakini huyu ni mtu mkubwa aborokia baikirana ensemeyo mbai chanera ogoito ko mworokia oyo na gusaba obotuki kwango igwa erinde kubwata omukagerwa omonene asege koreke atuende madarasani mpaka utuambie kama huyu mwanamke umemshika. Now we are running out of patience as a teaching fraternity. Ndugu mheshimiwa wako hapa, mheshimiwa Nyamoko. Vile umeongea hapa kwamba utaenda uongee na CS security. Mheshimiwa Githure, ongea na yeye. We want to see justice done for our teacher. Abarayi baikirana ensemeyo bakora uno mubunge ono tumugirango Joas Nyamoko mbagi keria enganeyo nagoteba mbagendrete kubwatia enganeye n'abanyanyimbo. So we are going to focus. Hivi leo jioni tuko na mkutano na waziri wa interior. Hili tushughulike to make sure the people butchered
huyu mwalimu ambaye alikuwa anajitegemea wameshikwa, ili the family can get. Omubunge West Mogirango Steve Mogaka nasaba nyimbo gukora obutuki bwa bwango asate banige bikoro bune byabere bigokorwa korende obwene mboli kumanywa. As you deal with this thing, there is something about Nyamira that serious crimes of this nature never get to be sorted out. Commissioner Mike, don't be one of those commissioners who will leave our county with unresolved matters like this one. Umo county commissioner we county Nyamira lesima Michael Nate bamagendrete okora obutuki elinde kubwata abakagerwa. Nitawahakikishia kwamba hata hiyo tarehe 23 walimu wanasema haitafika, na kama ingewezekana wale ambao walitenda kitendo kama hicho wakuje tu wajisalimishe, because you know there is a number. Kurwase bunge ya North Mogirango county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi yamono mulikite Job Maangi kurase county ya Nyamira soroboti urasenchera yoboyekera nubonekera yo agendrete abasaye kurwase bunge yabo basi nsiye kyombe kyabo kemanyekanete bunna bobasi youth association nego chinga kyechibono barokane kurageria kyandege ikome bikore byo boyiti byarokane bigokorekana sorongora Gusii abasa abunigo baburiye tureti yabagaka bogo kura sorongora Gusii wesokya sowime nakoneke bunanko gikiri bale bikoro bingabunebyo byabere bigokorekana asa matuko abwango yona nabone ngo baburi n'iki kanisa wesona negateri konyara kuriga cinchira cyuko yaga cyuko gayana nabaye gukora ebikore bingabunebyo byarokane bikomentekana mono asorgongo rwagusii Retu achagaiga kugekeria mangana ya genderete ase Gusii aitu at large Gusii abeire bube kiro muntu manyire Gusii abeire bube ncha sense moyane ntaite kubori council of elders aba barororo within Gusii egasi ya inuninki abarayi baminto ntroche bisanga byansire gukorekana ntura igumo come out tuluge solution ekotobwata amo erinde bintembi gandira ko batoigura abantu barusi wa maiso mana na rusi tuwa maiso gochimunari mwako ndenere nakorere tuko chiga ani bintu bigande to gukorekana I want abaga riri kare ebintu mune byekoro byakana bari korangira niamo bachamo bagororana erinde Gusii yaito togo chiko kiraiga ndurigo chikokora byabantu baminto zuwa mwaro liga tukurangirie kanisa naro no nyuro ya chakire kanisa abafada abapasta baito abarisia kindly mutu abere ntubuna abasaye torochinge kanisa tuteria the right direction na ande nto gokira because tuarori abantu baminto intubuna abasaye oyo to abere no muichano sana egekogererite rito isikari asitogosoka ntore Nairobi ntore Mombasa one rite ya sarekire gaki abagaka baminto mutare gosoka mutene ni bisange biko nyakwa Omubunge obonchari Dr. Charles Onchokeni gobono atwarege karo nagati abari kurwase bunge yo onchoke ka ukwana ni gatebirwa na watemero biriye miyago kya sebunge nagote buno kubwatera nango chikoirere kone kya magendro ase bunge ya bonchari chinga kyecho ni gatebuna chikone kuna magendro ngo ikale kurwase serikali nene wetera asensemeli ya serikali ya county anene go ikase chibunge a omurikito Demo Stevena naikira nansema ya bonchari nagotwariga ni roboti rokobwatia magega ye kamati ya National Government CDF gosange birengeri bya magendera sechi ward chonsi yenye ime abonchari rero niko yana no roboti rwaborwa magani ya yogo cha somo jumbe Charles Onchoke oyoru eira yoko nyasira abantu bokabaina bagatebintu baganti bakolerwe bononto ganti bakoliki report and tutume proposal which is service ya CDF to us to implement project cheto kichukuru chipara nebintu bine awo twakwane na kera chipara chira kosu bonchari chiparange 30 so mwakoyo igo dende tonyare kutwara chipara chingi ya chigotonyare ochira chichiro bana wachira chikuru Charles Onchoke na ene kana bwatrane serikali ya county ya Kisii neri enene elio goikirania magani abonchari ari siku ya chinguru chia CDF OMC baito bane ba abonchari Kombati, musike Bosire, musike Trisa, musike Victor Omando ngokuwa na tore na ende tuatebanirie amangana arengetie county bagene bayabwate bina chichiro amache obole mindi chinyegitali
abananchi baitu banyole okonyo na services paganeti bekenate ba care strip national government utakoboli recruitment of teachers national government utakoboli TVET construction national government utakoboli asebi karobinde bya rero onchoke na omirana nebyombe ao gati yabo ekiaboro kigubechu university kia busa bali babwata oborema ababwatani ba community policing abali mugati ya chirombe chinde tuna wanafunzi wa bonchari tuwa promisiri na ande tuigure bia kuwa tunafudega asiso wamo na solia so that wakonya bonchari ejesukoso ase semo ya magendero ase semo ya masomo so that imechanda wanafunzi wa bonchari wanso wate imechanda yetionsi promisiri tuwa wanafunzi na ande union ya wale koraba wanafunzi wanso wa bonchari utobwatisiale na intungo ready what is kwa advice na ukora unapalamana toa mbele totore chipona chinya rotingia wasegatani wasegetire akoromokia na ndele sago ya konye community sago volunteer sago de proposal or guided properly wakonya wana wakende ugo so university or independent of education onchoke na arue ira yo gotegerera ebyombe byonsi bibwate birengereri byo gokonya bonchari asasegeta basai ba bonchari gutwara chimbwa chingiya kogera sorai gutware indebiyonsi ko mweke ko muntu wakitabantu abo muntu wetuma muntu watumuke emetienye tano maga ya campaign cha siasa amona bochori konyara kwaera ningo bona mojumbe bwensemo ya bondero na report Charles Nchoke anyarire bwesokira kwoiru eirabuna nanyare ko baga kubwate bengeri ya menye babunchari na kwene kibuna chi agenda rutenga kie chi campaign me bunge ya bonchari onyade ko baga guchikirani ko reporter ya Ndizi TV ko rwensemo ya suleka ebunge ya bonchari area tariane Ndemo Steven Myemono homurikito Ndemo Steven hasoro botyo asenchira yoboye kiranu bono abana abanyarukani go bayirwa basemya nase chinjira cyo wetanga kurwa samalita genkyo azaba bana obayerere mechandeli bagweterana nekero banyorra bana kibare ase chinka cyabo gati abana abuni go bare abana chintakana ekero banyara go semigwa ase eskuru ya St Peter's Kerego toka chinsemo chia Nyaribari Masaba omurikito Mildred Mumanye negekera nase nseme yonna gutwariganira roboti rokubwatia asamatko amange abana banyaruka bali bayiboire abana barekegori egeke nigo babeire bakwibwa asensemo ya masomo imeye bunge ya Nyaribari chache asensemo ya Kirira nigo abanyaruka babwate emyaka 15 goika emyaka 24 banyora amayigelio n'abanyagitari kurwa sub county eyo igoro yoburwaire bwa cervical cancer ogwetanga kurwa konyora ebinyinyi bya enyamoreo no gwetanga kurwa konyora amalito amapema Igaige tugwate abaswat na baiseke kwimyaka koru 15 to 24 years abatwacharero ko osomya igoro ya mangana sexual reproductive health iye ko include ibintu toko basomya na cervical cancer and even that this month it's cervical awareness month we will get an opportunity era tunyora ko basomya mangana ya cervical cancer tubasomina mangana igoro ya family planning amangana sexual gender based violence na ende tunyare ko empower abana aba agere ubugima bwabo kimotu bacha ko banga kunyara bari gwetenenera abana between the age of 10 years to around 19 years mutwara tura abana around 70 to 100 abo abana abagwene tuko in schools nigo gati y'abanyaruka abo bateba aliyo bagwetera ekero banyorire amarito ona kanyoro umuntu ukoiranye skuru agoteba muyo agwatumwana tigeta chibo ande bana muna intwande tutabwati bayiboli tubwata bayicyanti cyangwa ebagotana abana babo bakorenda ntubate tiga gucyabo ibinde tweta kiri turenda abana bayi bigo naterete nganyoro umwana gesanyoro umwana igongo nyagwetera chi challenge chinyinge mune cyo umwana narwara kibasiko bara cyo kumwira nyagitari esabuni nonye skari nebintu bindego ko batemutigana mwana chi boyfriend motarire gitabo
boigoni gobagania MCA bwenseme yo Steve Arika kubakonya iliyogwesanania ase chikosi au kubani kwane nari kubori omuntu Steve Arika aenda kwane na baraibari abanene atoroto chipolitechnic kichiranye gaiga erinde tonyara kubatoende toimukitsikos to chikokonya abana baitaso obugima bore bose ase chinga kiecho nigo abanyagitari abo bateba emeroberio barachikobeka kwenekia nga amarito amapema ngwekenigwa ale Gwachakire sensitization. We had started with the SCC, the chief, the assistant chiefs, and the clan elders. The aim to that meeting is supposed to collect sensitization back to the chiefs barazas. The aim of us inviting the chiefs to the same message to the chief barazas, where they'll get the parents. Aba ibo baba empowered bamanyana as a umwane keranya orobolito. Tebwene ntikoba mwali bumwana oyo. Nigo baigo MCA bwenseme yo Steve Arika abaenekelianga nacho kubwatirana ne serikali ye county iliyokoenekia nga bairanire eskuru. Chiza chinde konyoronyo mwana oiboire tiga komaseria. Marole mosebi inakia ko na bona governor to simbarati into a supplementary to nyole pasali. Tenyole na wero wishes. Ikiagera igange nene yo mokutano yo lero no kumanyanga michando kitobwate. Tumanyi kuligeria ogo. Kiagera buna bona mbalitale kwirane skuru, abatukugamba na skuru ende, tugambe no mweshimiwe to Zairi Chanda no muyali ni governor etenero umugumenera Doris Tonyanaro. Aba bonse tukubwatira na buna baraito cholire solution tekobora. Kulipoteria egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Omurigeria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeria kurochi county Isano na Ibere echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbo gusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori Chinsa chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osabu kwabera soko burukano ko kwemitambo gotigana na yubono korwa senseme yo ya nyari bali masaba orobotero kuno kurwa semire de mumanyi zikotoska goika ase ensemende omunyakiro obweke ombekeligia Kisii Contractors Association Kennedy Mariera niga tuguterera mangana buno gwatana ne kangorora sekyo kwa contractor engana tebire buna teli yeke ne kolenganere niga mochiro libagendere tugitana ni mangana buna nigo bacho ruko barai ase kyombe kyase boigate bire buna obochoro bw'okyombe nigo botara korubo ikirano nabo igabaraye nigo batigarete noburayi bwabo ase kyombe kyo nagote yabuna basowetera nchinkuma chinde chonse asabantu bale soke nagote yabuna barabarayi kurwa ase kyombe kigia Kisii Contractors Association. Asama yeta bali batamanyeti Kennedy Nyakundi Mariera ninje chairman ya Kisii County Contractors Association. Bongo sabera abantu baito bonse bagusi umwaka omoye 2023 na ngento nkirana gukwanira igoro ya aba member baito bali banya gontoka na hotel kunya gukwana abuna na leaders ba contractors ekiombe ya Kisii Contractors Association inkia ntwanya wakorobo chori nobo chori kire bako korwa no mo chairman okorange jobo chori omo secretary yo itoga korokwa Hoffman Ntabo Ondieki no mo vice chairman yo itoga korokwa Mitusera Sereti
igo abantu abanya gontoka na hotel na wadanga na breeders ba contractors. I want to tell them na abaire warning ko yara matuko 14 kunya gutumia chireta edija contractors Kisii Contractors Association mbadi mandated amatuka abo na abaire 14 days oya matuka yako era kubwatu bari igo abantu baito bagusi njengo teba iga ekiombege ya contractors ntuntu akorta chigazi igo togosa bomo gaba noito e committee ya beka ya pending bills atuakane chibese weekend abana nkogenda bari school tubakanire school fees. Na boigo homurai bwense Dr. William Samuel Ruto ni gakoleta rego ikase county ya Omaberi tukulia lero asiganga yogo cha kibeno bwaga chibwe chinyemba cherigoreria nso manyakante buna affordable housing awasate abune nchire mu yogo chikukini uchumi sensa somo yogo yuboigo omokonyo murai bwense rigadi gashagwa ni gabo lya bantu bense menye kubwatse serikali ya Kenya kwanza asogo ikirania amagendro mulikite varinyo sero na roboti rwa senchira yoboime. Omorai bwense Dr. William Samuel Ruto ni gachake taro ya magenderero ase orogongo rwa Nyanza asane na chakera e county ya Omabei ase kirenga kirego chakia omoroberi obwo bwagachibwe chinyomba ase rigorirense egatia magenderero anda manke ase orogongoro. Hapa leo nimefika kwa sababu wakati nilikuja hapa kanisani tulikubaliana tutakuja hapa mambo ya affordable housing. Si ndio? Leo tumekuja kuanzisha hapa mpango ya affordable housing. Gokwana ase nyombenge yoburai ya state launch imeye county yo chinga ke umerana na barai Ruto ni gateba bunanigo agochia koenekia siasa tichiri kororokana asa magendro na se monateba nigo bagochia kubwatania ba Kenya. Wa Kenya wakati wamepiga kura tarehe 9 mwezi wa 8 walituma ujumbe kamili na wakasema hawataki siasa ya ukabila tena na hawataki siasa ya fujo tena. Na mimi kama rais nitajenga katika hiyo msingi kuhakikisha ya kwamba tunawaunganisha Wakenya wote bila ya kujali mambo ya vyama, bila ya kujali makabila, bila ya kujali sehemu. Sote ni wananchi wa taifa moja, taifa inayoitwa Kenya. Asense moya yo mokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua nigo aigerere serikali ya Kenya kwanza na gotebe kirenga kyabe kenene no gokinya uchumi kwene kyo murembe na boiga magenderero asaba Kenya bonsi. Huyu rais wetu William Ruto amesema hataki ubaguzi. Uchaguzi umeisha na Wakenya wameendelea mbele na amesema hata watu ya Homa Bay ni Wakenya wafanyiwe kazi na tulete maendeleo hapa katika Homa Bay. Gladys Wanga uyoro mugavana we county ya Homa Bay niga mwenekeria Ruto buna nigo berwete kubwaterana kwenekia magendero anena se county yo. Your Excellency, there are no people for national government and people for county government. These people are the people of the Republic of Kenya. And therefore, as the Constitution anticipates, we must work together to be able to deliver for the people of this the people of this county the services that they elected us to deliver. Chinga kechi omurai bwense ni gaine kiabunani go baucha kubwaterana abarai bonsi ero ikirania obokoreri borobuya ase abananchi. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi nikiwahakikishia Wakenya wengine wote ya kwamba hakuna Mkenya, hakuna jamii, hakuna county itabaki nyuma. Tutaenda sote pamoja. Na nimekubaliana na hawa viongozi wenu kufanya kazi na viongozi wenu mliowachagua wote hapa Homa Bay na katika kila sehemu ya Kenya, kwa sababu tunataka kutimiza malengo ya kupeleka Kenya mbele. Omokonyi bwomurai Rigathi Gachagua nigabwataya asomurai bwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga. Na kama baba ni wetu na nyinyi ni watu wa baba, hata nyinyi ni watu wetu. Siko namna hiyo. Asili hatuna shida na baba, si uchaguzi maisha. Ile maneno tulivutana kidogo ni mambo ya kura na kutafuta uongozi. Baba anapewa heshima yake katika serikali yetu. Magari yake, usalama wake, mambo yake yote Rais William Ruto amepanga, kwa sababu baba ni Mkenya, ni kiongozi wa Kenya, aendelee na kufanya kazi yake na aendelee kupata heshima yake kwa sababu ni kiongozi wa Kenya. Etaro ya Ruto no mokonyo yenigereire amatukabere asiboigo bagochia gutarira e county ya Kisumu na boigo e county ya Siaya iri gukwanira amagenderero ale barenge tokora ase county echi.
Goripotire gataseni kia Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero. Yamuno omurikito bene varino sera soroboti urwa senchera yoboe kiranu bono aborokia kurwasi University ya Egerton kutoka se county ya Nakuru ni gowon ba mochiri obotene bwe University ya Egerton anasoko na mamincha neke gambero bono gya chigete manyara kwa chibesa chiabo chonsi batalikona chwana nyene somoni emia asemia korengana neke umbekeria kia aboroki wabu inse yomu aburi yobamanyekanete buna uwaso niko batebere buna mbaranya orabesa chiabo buna babete bagochikwa kurwase kegambero chinga kiechini kwa mochiri omufaisi jansara wa University ya Egerton yomaikate buna Isaac Kibwange asawate buna ni gachiri maminteneri chiko lyekegambero asogotabakana engeri ya bona nabo wono ni kwa buru omufaisi chancellor wa University yo kwa neki buna ngweti yalemeremo asokanda mamincha nelichiko. Moving from one problem to another, disobedience of court orders, we have now disobeyed two. One was that for pay 100%, and the court has since declared our salaries unconstitutional and unlawful. The second one was the order stopping or suspending our strike, which said that we should sit together and talk and iron out our differences. But now, instead of doing that, they have escalated hostilities by issuing letters of disciplinary, and actually even after we answered them correctly, they have now invited Chairman Professor Ngare and the Secretary to appear before a disciplinary panel. We have an employer who has injured workers, continued to injure workers, and he has a main complaint that the workers are crying. Very unfortunate. Somebody injures you and his complaint is that you are crying. Abanyanyimbo kurwa sensemo ya Nyahururu ni gobona wabeka na goikera amaru atanje iria sensemo ya Nyahururu egotebeka na amaru ayo ni gare kuruswa kurwa se county ya Nakuru gochia sensemo yo konekia yo no mokonyi bo mo county commissioner a sensemo ya Nyahururu oyotebire buna ni go amanyigwege kole kia semo kege tambokero na kubwata amaru ayo atanje iria sebono monto yo mwikaboni gatangire ekra ocho ikigwa bosio bwekagambiro naboni gegotebeka na buna gati amenye kurwa sensemo ya Nyahururu maiga ya marwa yukurusigwa kurwa sensemo ya county ya Nakuru konyara babere bakonerigwa amarwa yo yubateruna atachiko babuya gochia saba tumeki egentu babere bakoikiria Nakuru kurogo tindibuna bante wande bonso barachiko ikiro babwata amarwa tanchere mbai mukurege tambo kerege tindi kolengana nelichiko. Gari ilikuwa natoka pande ya Nakuru ikielekea pande ya Nyahururu. Hii gari iko hapa hivi ambayo ni make ya Toyota Town House. Na we suspect hii ni pombe haramu. Nafikiria wakati umeona ikimwagwa chini hapa hakuna povu inatoka, na hii ni pombe ambayo inaweza kuwa hatari kwa wananchi. Kwa hivyo tunaomba wananchi wasikunywe vitu kama hizi. Hii vitu ambayo sio license, hata haina label ya KRA. Naamini kwamba ni sumu. Aboigo asoroboti ronde rogo ichania kirage bono mugaka bwe myake 50 no mokorwa ase Chinsa mochiaga chata egotoke meyaga ishugwa se county ya Kirinyaga niko banasiri kumabwa yali tukulia lero maiga yo wakwa nestima asenseme yo mugako yo aserieta pizza kama unigare kwarorie meta senseme yo asabona bagaka iwe kibarogyo kwarorie mete yo asanyaraga kumirana na makweria ye kolengana na keroli kurwa senseme yiniko batebero mugako yinigaberega kwirigere gasenchera yo kwarorie mete egento kira litukulia lero kunwa ne chinguru cyomuriro kubatakana buna emete yo ale kwarorie nigo yarenge angene chinguru cyestima maiga ya yo wakwestima nagosiro kumabwa yo mubiro ya nigo gakire asenkendo alipigwa na shock ya stima na kafariki. Sasa ile swali yenye tulikuwa tunajiuliza ni kuwa kwani alikuwa na katakata miti kama stima hazijazimwa kama inavyopaswa kukua, sababu tunasikia jana Kenya Power ilikuwa imeambiwa na wakasema hakuna ni kama hakuna shida inaweza katakatwa. Hao walikuja jana wakatuambia tukate hiyo miti iko juu ya waya. Sasa mimi niliamka nikaenda nikatafuta huyo mzee, ndio tukakaza kukatakata miti. Ile tulipita transformer, mtu mmoja ikaangukia hiyo waya.
Gotigana na yubono abamenyi nabo igo abali ababwate chiyumba cyokwegokia na se county ya Nakuru nigo barokane kwe murongani mono cya serikali ya county ya Nakuru asogote yabuna nigo bakari gwakane bango yekerengo keigorege ntobate bono kego cya kogosereria nakore mario boncherere bwabo asinyombo cyokwegoki nabo igo asense moye mu bagani nigo bana bate bere buna na bera abarire barbogotigana mangana yo boncherere obo onya serikali terego chikurigereria nago keje bangeri bagwakana anasinyombo cyokwegokia nabo igo. We have agreed on one note that the continued harassment from the law enforcers will come to an end. We have also agreed that we're going to check on the resourcing regime because this one has been too high, and particularly in Nakuru County. We have tried to compare some notes from other counties, and it is good to report that this is the most highly taxed county in this republic. Hatutapatiana leseni kwa mtu ambayo ako 300 meters from estate, hospitali, shule na kanisa. Yes. So far we have 250 when you may apply. But we have very many bars in this Naivasha. Nyingi sana. There could be more than 2,000. Yes. Yule ambaye hata comply, then the enforcement officers close down. Munshumuligire bono nyora nigo gendete gotengera Ndizi TV hobwanso bomogusi Chinsa nisato chia bono butuko asoroboti robono kurase county ya Nakuru ni gorogotoiro mutumoko makenkwirana ndogendere gosanga amona ya sebire bigo munshumuligire bono gotokomerana na captain number 001 ndemo Steven kurase nsemende studio atumanya mange anasensemo yechigoso rutiganyora machenkwirana ndasegekegeke kerebosio. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county Isano na Ibere echo kira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio to bwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Chumwe ne chuma ya kabiri umwaka w'ekire bibere na mirongo ibiri neto tutiyabona nkwarigani bene asamangana mayaye chigo story nchebuna botambe iretera nende mo Steven captain 001 omanje bone tochaka korwase bunge ya kitutu chache South abwase ekerengo kia Iberase mieyemo kia CDF kewente me bunge nda yonsi konyara kwanda sense meri yechigosori kago kwana igore bunge ya kitutu chache South nigo mojumbe bwense me Anthony Kibagende nyarire kwena kibuna enibo ya CDF yechigosori nyarire kwenda ase chigosori chirarenge kubaikira abasae abaraba murana abasubati amo nabagaka nabangina gwetera chigosori bene chiranyare ko bachikwariga nigo ime bunge ya kitutu chache South kwene kibuna ebigori byonsi ime bunge eyo byanyarire koba bikwebwatania na mangani yechigosori. Tunataka watoto wale wa kukimbia wapewe nafasi ya kukimbia. Kisii ilikuwa inajulikana na mambo ya kukimbia, na hapo tunataka kuweka resources ili watoto wale ambao wanaweza kufaulu kwa njia ya kukimbia waweze kupata nafasi. Mambo ya mpira, hiyo pia vile tumesema tutatengeneza hii kiwanja ili tuweze kufanya mpira. Kwa CDF tuko na hela kidogo 2% of the CDF ambayo tunataka tufanyie michezo. Na michezo tutafanya raundi hii ni mambo ya athletics, tutafanya mambo ya volleyball, basketball na football. Na yote hiyo tutafanya ya vijana, wanaume na wasichana.
Na pia tutakuwa na mashindano ya wazee ya kuweka kijiko kwa mdomo, unaweka mayai hapa, unakimbia kutoka goalpost moja mpaka nyingine. Mzee Matundura naona ni kama hapo unaweza. Hiyo tutafanya at constituency level. Na kina mama tutakuwa na kitu inaitwa sacres. Tunataka kuinvolve watu wa umri yote katika hii kuendeleza kitutu cha South. Mwalikio mwanene weke ombegie nkoyo ase county ya Kisii FKF uyo Evans Mageka nikobone sokiri na goteba gosange birengeri bya yebene gocha ase bongia kitutu cha South eyo akunyara kobaga korwa abwase bona abode kigancha gia CDF kunyara koene kibuna kenyere korosia ebiti bigotoka ime bongia kitutu cha South na gati ebiti ebyo negeti kyage tembe egeti kemeka ine buna nyatieko egeti kyanya bururu gati ebiti binde byatebire gwetera bikunyara korosigu bena namabaga bene yaba gosori buya ase ebiti bire biya kuira kinga kichi otebe abantu bamito mono CDF ya kitutu cha South ki request cheito request intangani to kum request aro sebiti beito bya kitutu cha South iti kyage tembe iti kyanya tieko iti kyamatieko nikiri kyanya ore atoro sari tukore ase yiri yakabengo mo request at team chi training which coach chi training which kitutu cha South to train coach na mia moja to train ni chiri fali cheito also kumeke development yetu mupia Kisii yetu kitu cha South. Getaro si youth academy se constituency yetu so korosi talent yetu. Legend yongo matebe CDF act kwa ntimana mona tournament. CDF act ne support. Na wako wa team chiri div 2, team chiri div 1, team chiri region, they can give support for them in terms of getting transport na wako in terms of koba mipira materials na wako bagolera ekile kingo bangu mu appeal is because the fact is very clear ko support yere materializing na training of the referees near part of sport act se percentage ito asa chiko sori cha National Super League ase weekend nge timu ya Shabana FC yanyara kwenye kore timu ya Mwatete United chiko Isano ase vosa ase geti kya Gusii Stadium yibone yakonya Shabana FC gusikabusena kobana mbeyemo ase ligi ya National Super League ase bono ase litukulia Jumapili nge timu ya Shabana FC egendrete ne safari korwa sense moye county ya Kisii kwenda sebe ya Nairobi ase bara bakogosori ya mone timu ya Naivas FC ase geti ya Camp Toyoyo abwase bono morokyo mone bwe timu ya Shabana FC Samio Court atebire timu yaye negendre no mukibwe kone kibuna ngotorera machiwa maya asama milioni ya National Super League. Next game tuko na Naivas on Sunday Nairobi. So na believe kama tuta keep discipline yetu na clean sheet vile tunazidi kucheza na hope for the best. Kwa number 1 kwa table ama kitu muhimu kwangu ni vile tunacheza na tuna concede na tunafunga. Nadhani hiyo ndio kitu muhimu kwa sababu sasa bado ni mapema sana hata table hata mimi sina haja kuangalia, lakini naangalia timu yangu vile tunacheza kila siku. Kuna mabadiliko, kuna hope, kuna uzuri ule unaonekana. Hiyo nadhani ndio muhimu sana kwa Kuna goikira boni kanige timu ya Shabana FC agosori chigosori Isano ne mwemi ya National Super League gati yabo terasiri gosori ende yonsi na gati yabo terabungu goli ende yonsi goikira boni ige yuere record yengia gochase timu ya kurwa sorongo rwa Gusii Shabana FC kolende chinga kieje timu ya Mwatete United na yoko nyara gosori na Shabana FC litukura Jumatatu nigaraja bege kwaligania timu kurwa sorongo rwe county ya Kisii timu ya Gusii FC yunero ya gosori buya segeti ya Gusii Stadium na kwenye kore timu ya Mara Sugar chigo Ibere asevosa asebona morokyo monene bwe timu ya Gusii FC mkene buna Kasim Junior atebire timu ya Gusii FC nero nene kibuna SNC milirabe esa gosori ne timu ya Mwatete United nene kibuna nenyora machibwa maya asekolende Mwatete United yatebire netumekeli bagalio kovaka na kwane kiba neligi amachibu yobobui ase gosori yeyo. Game ijayo tuko away against Mwatete, ni game pia tactical, so pia inabidi tu work vizuri sana, tuangalie vile Mwatete wanacheza, pia tuende prepare vizuri sana, tuende pale Undanyi Stadium
tuone vile tutawa counter pia. Alafu target yako this season ni gani? Target yangu this season ukiangalia many people wanasema Gusii wako chini, na tulikuwa tumekaa chini as a team na pia management tuangalie how tunaweza weka team kwa shape nzuri na kwa position nzuri, and we said tunataka kumaliza ligi among top 5. Unajua each and every season tuna rebuild team, and ukiangalia sisi ni wale tunataka kujenga vijana, mostly vijana from this region. So vijana tumesign this season, unaangalia most of them they are talented and they are young, and tuna believe with this rebuild tutakuwa na very strong team. As I said earlier, we're just going to talk even to the management, because hata kama tutakuwa home, kama vitu zitakuwa zimechange, it is football. Na mentality, fitness, attitude, vitu zote hizo huwa zinakuwa challenge sana. But I think being home game, just going to redeem ourselves at least to the airport to win.